Peygamber aleyhisselam aytdı, "Kunu şammeten beynen nas" dedi. Urmatlı men sahabalarım, sizler adamların ortasında acır alıp turgula dedi. Adamdın yüzünde kalı bolat. Oşol kal este kalat. Adamların esten çıkarıp koyuyorsun, biroq yüzünde kalı bolbos, esten çıkıp kalat. Da kalı var adam, estep kalasın, bunun kalı var dep. Alemes Kırgızlardan kaldırıp bek başka bir nege dep atta koyup alabız. Aytat Peygamber aleyhisselam, oşol adamdın yüzündeki kal kançalık ayrımalan tursa deydi. Ha? Sizler de oşunda ayırmalan turgula deydi. Özgöçölen turgula deydi. Sizler de Müslüman ekeniңер, sizlerдің кийимиңерден, жүрүш турушуңардан, үй-бүлөлүк мамилеңерден улам башкаларга билинип турсун дейт. Үстү башыңарды оңдогула деди. Эңир айтканда, аттыңарды оңдогула, башканы оңдо сапардан келип чыккандачы, сакалыңар кийимден оңдогула силер деди. Силер ошо шам кандай айырмаланып турса, ошондой болуп айырмаланып тургула деп Пайгамбар алейхиссалам бизге ошондой осуят буйрук берди. Ошол буйруктун бардыгы азырга чейин бизге тиешелүү.